Chirim thipi dera rong ame kar hemari rong hanga hem thengpi bab pirai. Artaningan krep liao so songsar tiso ingbodet. Niranjan Parekh polte rang aphan dia kachohang. Kardom binyada berta longpen lisangpi marvelous rong parpi. Nonar jo ikta berta angton pen. Kedam dang chiti ni phai koira throkan be por phai kebra chiti malom jirikinde ngadung het chirim thipi dera rong amekar hemari rong hanga hem thengpi bapi rai. Berta kilong pon atengke bangso thengpi krep krep rangjong chikli sitame wanglo. Bangso hutsi bangso thengpi ke krep duna jok hemari rong hanga hem abangke thengpi bapon rai. Bonda bangso thengpi ke krep ahut arnamaka hon pena jok arenga hukki soduna bangke avilang bonta thengpi ke baba hut meke jang apalong sitame bapon rai lopusi nang pachini dun. Bangso Berta longpen amreng DLCC chairman Prophet Tisolapen chirim thipi dera rong asara tum sitame EM Rina terang pia phan kisung det ahem tura phan ke parab je phan chuning ripikon. Lam ka prek ke du elo sita toi tudak nili mekar lo nili siri kamra da lasi nili mekar lo lasi thengpi irong agi thidukok lo lasi tumi koson pelo ne arwi yang polo ne mate tumi chikli wang ta the hoy asopon ka ju ko potong ke pine lo ne ta tuvia jo baye kep parchet molom mangke parchet lomke athengpi masi lok pet lo ateng ri lok pet lo masi hem bangke kera ba hem crossing hem mar bab rup lo mar so bab rup pen garu muni dupik tak me yak sa pimar ma usumar du ayo so mar palong anta ru ed lo lili kachang pi ke non chari bom ke thege ding tum phan mate isi riana bado em aphan asabak nangkerap du kosonte me par pusining thilo ngi phu pu hameri ro hang lo mani hem lo banang rap hem lo mana sinon si bange yu mat kip sung kip phu mat thang chi ni de man we bang tu we bang la son si phu lo mat kip sung ni pu ba chi ni de lo apor bang ke bai kep apor bang si sung de lo ada pada apor tidak beradara arong amekar rong hemalong tuwe baji kebra beng meloma apor hot isia kisum pheri meme bate mahu meme kisum arjulong seneli tong sekot pen na humri lo semel dak nek tum ke bang long ke bang pen ka humri long pen nga thek long lake ka pheri mate kamatha iri ring ami situ thok an isap lo athe dak hem bang so hem along hem marlo dak hem phi to meke jang dak osomar du pen bang so hem marlo se me jang lo setame koson pen ne lo bang so athar verong akithi produt pen bang so hem along Jirikindeng pen Samsung Inti Karbi Anglong live. Dipu Police Station angkang Yadav computer akula dadung khonsing terona hemalong kedo ningkan krip liao so songsar tiso ingbodet pusi Berta longdun. Ningkan ke thoman dode rapi chiti ni phain koira throxier ni kedo dun ahem phuatuma phan than pachini tekang ke pin pen ar nikang sampor phai plira chiti mapor malom pen hemalong theglong ledet. Boha ke chaga hema sora tumpen penang an ridun lo sita theglong ledet lo. Lasike theglong abang aling tami nang pachini ji aphansi khonsing teron tumpen chuning rilo. Pinpur me songsar tiso hem binong mate arong ke West Karbi Anglong umsuai rapadang arong asor mensing tiso lapen kareng senarpia tum asupo pusi than. Lasi bangso so phan theglong abang aling tami screen along ke paklang pon 9854 715 222 a phone number along Berta nang kapaleji aphan khonsing teron atum chuning ri. News report Karbi Anglong live.
Nephan nang kidnap check po alam ke ahok kali pusi Niranjan Parekh pen kachikobir. Ko mane aning ke hotum jirpuang bong nang ke pahing no jia phansi sai lang no ke claim pusi Niranjan Parekh pen pherang ke theng no lamklar kachipi. Kidamtang chiti ni pha ingkoi raisi arning kang samapor Niranjan Parekh abang habjan anat kijui dam pupen hem kacheli le rega jok a hem asoratum ke matha kisung ason dukoklo. Laso asoi kemi cho NC komane pang thek thek the tum abang social media long KSA Dipu District Committee adun maipu pol te rang phan kidnap pon check busi pachatang lo. Labang so lampen pol te rang hem asoratum phan antame anudanut phone karju pedo sojolo. Laso butak ahok kali pu alam the kedamtang chiti ni pha ingkoi ra trok siar ni Niranjan Parekh pen phirangkia mai ini ponsi lamklar chipi ponlo. Lapen pol tirang ahematum ahok hialam pen kematha kisung nang aputhak na media chahang ponlo. Last Sunday te eta pura baturi ulaisile pura baturi eneka hoise je mane pol terange kidnap korise কিন্তু এইটো কথাটো টোটালি বেসলেস ইয়াত কোনো তথ্য নাই একচুয়ালি মই মোৰ লগৰীয়া ৰাকেশ লগত বাহিৰত গৈছিলোঁ অলপ ফুৰিবলৈ এতিয়া মোৰ ফেমিলি অলপ লেট হৈ গ'ল বুলি মোৰ ফেমিলিয়ে মোৰ লগৰীয়া একজনক ফোন কৰিছে এতিয়া ফোন কৰাৰ পাছত মানে কথাটো বেছি স্প্ৰেড হৈ গ'ল কিছুমানে উল্টাপাল্টি কৈ দিছে যে পল তাৰাঙে তাক কিডনেপ কৰিছে কিন্তু কথাটো এইটো পুৰা মিছা পল তাৰাং মোৰ লগত বহুত ভাল আছে কোনো ৰিলেশ্যনত আমাৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু আমি নিজক মোক বেয়া লাগিছে যে তেওঁৰ নামটো বদনাম হৈছে আৰু কিছুমান মানুহ তেওঁৰ ফেমিলিৰ কাৰণেও ফোন কৰিছে তেওঁৰ ফেমিলিও বেয়া পাব পাৰে কিন্তু এইবিলাক চব মিছা কথা মই জাষ্ট এইটোৱে ক্লিয়াৰিফাই কৰিবলৈ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কোটাৰাং কোন কেছে মানে এইটো কথা কোটাৰাং আপোনাক উঠাই লৈ গৈছে এইটো কথাটো কোনে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া এইবিলাকতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মানুহ উৰা বাতৰি আছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল মানে ডিপুতে অলপ কিছুমান মানুহে তাক ফোন কৰি কিনে সুধিছে যে পল পাৰিক ক'ত আছে পালিকটোৰ লগত আছে নেকি কিছুমানে কিডনেপ বুলিও কৈছে মই এইটো নাজানো কিন্তু শুনিছোঁ কিন্তু এইবিলাক চব বেচলেছ পল লগত মোৰ ৰিলেশ্যন ভাল আছে Lapen kibang jilangar ni ahok hialam pen muni atuma phan anong ke jothap thede jia phanta pachini pontu. কোনোবা একজন নিৰঞ্জন পাৰিক বুলি কোৱা মানুহ একজন ৰাতি অলপ গধূলি ঘৰ অহা দেৰি হোৱাৰ কাৰণেহে অলপ কিবা এটা স্প্ৰেড হৈছিলে এইটো সেই স্প্ৰেড হোৱা টাইমত ৰিমাৰ্ছতে আমুকা কোনোবা পল তেৰাং কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে বুলি ৰুমাৰ্ছটো স্প্ৰেড কৰা হৈছিলে সেইটো কাৰণেহে কথাটো সঁচা কথা নহয় এইটোতো কোনোবা কিবা কনস্পিৰেচি কৰিব পাৰে কিন্তু আজি নিৰঞ্জন পাৰিক আৰু তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰো আহিছে আমাৰ লগতে সেইটো কথাটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে যে সেইটোতো জাষ্ট এটা ৰুমাৰ্ছ দিয়া হৈছে আৰু সেইটো কথা কাৰণেহে কিছুমান আমাৰ মানুহৰ মাজত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱা হৈছিলে সেইটো কাৰণেহে নিৰঞ্জন পাৰিক আৰু তেওঁৰ ফেমিলিৰ পৰাও আমাৰ কাৰণে এপলজি খোজা হৈছে News report Karbi Anglong live. Dipurong supi pen kahilo kilometer phosose rongbang timung arong kilipud alang roy adung het kepar japon phuwai song terang akumlin kedamtang thereya chiklo ni phai sirkep surihini ra trainer cap anikan CM Dr Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council lapen rupsing terona tumpen isi ingpupon iglo lapen labangso kumlin ke ake hai jagadish tiso pensi selampon iglo Sitame labangso phuwai song nok bia kumlin isi uron pia josi parjap dampen kelang chari pon ahem phu avedet asonsi thekpon long Lapen isi karbia khaya nok be binong akumlin lapuson uron pia jo parjap dampen kelang chari avedet abangke chijinso me lapen matha dam et pulote mina khai nok be binong atuma phan thangna damana peng pavedet asonsi thekpon long Councilor Hin Pen Sept Cultural Department atum pen kelang chari mate kumlina long mesen mirbari lapen wal par jabdunang jia potlo sitame non ke waisong nok bia kumlin pamurim sanga sonsi nang paman rong Nili pini lada pu wai song alam the ni nam ning jik pon tung mang ke alang le sa bura ke song terang lapen
asar pi hireman ke ka che ing tipi pusipu la se alang li asar pi bang ningkan troxia prang asar pi bang chiwoi ju lo ma se la so aning ko honduk la se hala khasia tum si pathi pilot pu ma se la se aso haning honduk ma pu pen ma kapre ka dim chetrek ju lo ma hadak pen si kapre ka rong long si chipop du no pe hala dak pen ke alang li ason se ja kong chelong lo ar nam pen वो सेलिया जा कोंग चे लोंग लो हाबिर हाराम ने दामता जंतु मारत मारेंगा पिपन चे मारकोट उन लो सोजा कोंग चे लोंग सी अलंग लिया फीगे पिजो पेन के खासिया तुम मेना चेदान लो समय खासिया तुम चेदान हुद अलंग लिफांस तमे इंगनांग पंचेक लो इंगनांग पंचेक रक फीगे अलंग लिफान के पा थीजी पोहुद बांग के हलादा रिचो पी आकी बीसी बांग ke ingden ke thoma bang si alang li phaning dok ida ma si bidi pen kali dik lang bidi pen ma si la swar leng pu phan bange waisong man pa job phlo ama seng ke aphi pijo khasia tum si to nang ta Karbi Anglong bang ke nang ta nang anang ke thike ding ja kong do po nang ta richo man ma si kape ke richo tum ban ta alang li phan ke Karbi richo pu si aso long ser aso sami hong thom la si ser hong thom puili tum alang li phan si chini pon lo la si labang so kumlin ke chukidam tang 9 March 2018 na ningkan si sculpture by artist Jagadas Tiswahin ben si labang so kumlin selam ponlo la pena hasut ke alhisar pu mate sa Dr. Ram Ronghang CM alangli ahin ben si pu ponlo halusut ka chetong dun art and culture ahin ben man ke Rupsing Teron lapen Roton Teron lapen Omor Singh Tiso pen chenglok Pradip Difusa alangli tumsi dak chetong ponlo lapen ladak short description pen alangli akai lamus tame tokponlo alangli ke born on 9th November 1772 ningkan si alangli amang teklo nasi nili tumla alangli akai lamu sapo ningji ponang ko kathipi mangalalo iri tumakumlin mangke selam pilo lapen ladak jola an artu jo selang li phan selam pidelo stame ladak ke kupini ningkan esek pen bang po archuk po la sonsi ilitum che theklong la tamela dak bangge alang li phan ana kumlin selam pider litum ap phu wai song phan alang li nok be nu da richu phan ke la puson amana weda sonsi thekponong la si la da committee tum stame kelang dun chari pon pen la di la da ke si mesen boundary wall stame alang li phan selam pon se si garden son selam pon si la dak ali ralon pi ponang ji polo stame non mangelang tha chelang nu da ka song la si ni tum Karbi Anglong live kan Bikram Teron. News report Bikram Teron, Karbi Anglong live. Nandi pinya da berta bang kila pon se kang ton iglo domit hak me kardom.